ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯦꯕ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯆꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯗꯔꯇꯣꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯇꯥꯏꯞꯁꯤꯁꯨꯀꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯦꯀꯣꯃꯦꯟꯗꯦꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯇ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯥꯟꯅꯒꯅꯤꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯀꯞ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯀꯦꯌꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯀꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯈꯪꯖꯤꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯤꯔꯤꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯃꯦꯀꯞ ꯇꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯒꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩ ꯊꯝꯁꯤꯒꯦ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯝꯇꯪ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ngasi video se mayam da yamna kanagadaba video oigani aduga mayam da good news amaga share tawjarake ko aigi oinadi hojik phawbagi manungda youtube da aikogi manipuri channel da amata phangnadriba ko kari oiduna haibada mayam da yamna kanagadaba makeup course free online makeup course aigi channel asida puduna lakcharagani mayam series ko aina series amaga sembe tawjariba ko A to Z makeup ki maramda खंगबसिंगदो A to Z मयाम द लोइना शेयर तौजगे हाइदुना अगी चैनल असिदा सीरीज अमखक पुरके तौजरी मयाम सीरीज मयाम की सपोर्ट नतनदी ओइथोकपा यादेको मयाम अदुना प्लीज अगी सीरीज से मयाम येंगबियो अहानबदको येंगबिरगा करिगुंबा कानै अमदी मयाम दसु कानानी हाइना खनबा तारगदी ऑनलाइन मेकअप कोर्स की सीरीज असिबु मयाम सोइदना मक्की वीडियो सिबु मयाम द शेयर तौबिरगा मयाम अइना अगी होटना जमनगी अइंगोंदसु कानानबा अदुगा मयाम दसु कानानबा ꯌꯥꯝꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯁꯤꯔꯤꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯃꯦꯀꯞ ꯇꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯒꯦꯅ ꯈꯟꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩ ꯊꯝꯁꯤꯒꯦ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯑꯝꯇꯪ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎꯅꯦ फ्रीदा मेकअप तंबियु सीरीज असिदको करी करी नैनानी हाइबदको अखोइना स्किन टाइप से करम हाइना खंगनी फाउंडेशन हाइबदी मचु करम हाइना खंगनी कलर थ्योरी अदगी अखोइगी माइगी शेप कंटूर करम हाइना तौगनी ब्लश करम हाइना तौगनी सिगे से मैम माई शेप की मतुंग इननिको अदोगा पिसुम करम आइनी यकनी A to Z मेकअप की मरमदा थ्योरी अमदी प्रैक्टिकल अनिमक नैनजगनी अबको फजना तौना मचा ताना वीडियो से स्टेप बाय स्टेप थांगचगनी अदो मैम प्लीज ngasiगी वीडियो से मैम दा थेंगनबो ओरगदी प्लीज शेयर तौबियु अतोपा खंगजदम मैम मेकअप हाइबदी पैसा पिथोगा मेकअप हाइबदी तंबा ngamjadaba फ्री द मेकअप तंबियुगी ngasi ahanba मैम वीडियो ओइदोनी अबको अदुना इसे अखोइगी मैतैगी कनोदा ड्रेस ता लाअबनी मैम मरमदी अखोइगी मणिपुरी चैनल दा इना फंगनाजद्री हबा अदुना अहानबसु ओइनबको अदुना मणिपुरी की ड्रेस ता लाइबनी ngasi se मैम करी मतंग दा वीडियो ओइदोनो हाइबदा अखोइना मेकअप तौबदा अमदी अखोइगी स्किन केयर की प्रोडक्ट अमा स्किन केयर तौरक्पा मतमदा ख्वाइदगी मरु ओइबको खंजिनदबा याद्रबा इ करी ओइदोनो हाइबदा मैम अखोइगी स्किन टाइप से अखोइगी स्किन टाइप से करम माइना खंगनी स्किन टाइप से मखल कया कया थोंगना लई करम माइना अखोइना हाइबदी अइ से करम स्किन टाइप नो करम माइना खंगनी को ngasi की वीडियोस दा मैम दा शेयर तौजरकेबा अखोइ मिपुम खुदिमक से लोइना तोंगान तोंगालेबा येंग मतमदा अखोइगी कुचु अखोइगी सक अखोइगी माइगी शेप अखोइगी अंडरटोन लोइना तोंगान तोंगाली अदुना अखोइगी स्किन टाइप सिसुको तोंगान तोंगालेबको मैम अखोइगी स्किन टाइप से मखल मंगा थोंगना लाई करी करीनो हाइबदा अहानबदा नॉर्मल स्किन ऑयली स्किन ड्राई स्किन कॉम्बिनेशन स्किन सेंसिटिव स्किन सिगी स्किन टाइप मंगा सिदगी अदोम से अमखक ओइरमदुनी हाबको अदुदे हौजि खंगमिनारसि अखोइगी स्किन से करम टाइप नो हाइबदोको करम माइना खंगनी अखोइगी स्किन टाइप मंगा सिदगी अइ से करम स्किन नो हाइबको अहानबदा म्याम नॉर्मल स्किन ममिंग सिदा सुम खंगमबनी अब मासे ऑयली सु यामना ओइदबा ड्राई सु यामना ओइदबा प्रॉब्लम करिमता लइतबा यामना नान स्किन ओइगली म्याम नॉर्मल स्किन से अखोइगी पोर्स सु मांगोंदा यामना लइते हाइ लोइना बैलेंस लइबा यामना फजबा अमदी यामना ब्लेस अदोम से करीगुंबा नॉर्मल स्किन ओइबा तारगा उरिंगुंबा कईगा चोंगंदबा अदेगी तैरु तैरुबदा सुम हाइबदी चानाबा करीगा हाइदी सेंसिटिव ओइदबा अमा हाइदी नॉर्मल स्किन याना दुम खंगनी को मैम अदुगा ऑयली स्किन सना मैम येग मदमदा यामना थावरे थांगबा हाइबदी माइदा कसे को खुदना का खतितंग टच तौरु मदमदा का सुम खुदसिदा सुम इरंग लंगागा थावरे का सुम लाकबा अखोगी पोर्स का से तुखोंग का से यामना लावी हाइदरे मैम अखोगी ऑयली स्किन से अदुगा उरिंगुंबा कईगा असुगुंबा प्रॉब्लम से यामना थोकल्ली ऑयली स्किन से को मैम अदुगा मैम हौजिक कॉम्बिनेशन स्किन कॉम्बिनेशन हाइजे मैम ऑयली गा ड्राई गा मासे मिक्स ओइदोनी अबको अखोई फोरहेड एरिया नोज अदगी अखोई चिन एरिया अदुगा खजाई अनि सेना ड्राई ओइरगा को ड्राई अमदी ऑयली अनि गी मिक्स सेना अखोई कॉम्बिनेशन स्किन हाइरे को मैम
aduga hojik mayam dry skin di mayam yam na khoi gi skin se dry oi ba ko ha ba di khara khara kangba adegi oil ka se amta yaw da ba yengwa na su dum khang mani mayam se dum ta tho uraga ngaki matung da mai ka se che laurak pa ko adugu mo da khoi na dry skin ni hai gani mayam mathak ta sum picture mom sum tho alaga chat ke mayam su gyan ta na ba ko ai khoi gi skin ka se kuron hu ba da na ga tawra ka ni mayam ai khoi gi dry skin se hojik mayam khangwi na si sensitive skin se de mayam maming se da su sum khanga mani ai khoi na ai khoi gi mai se da ko kai ko ma tai ba ya da ba ko hekta chanaram da ba mai se ko aya ba batam da hai di haka cha ba ngang ba adegi ai khoi gi threading mak ta tawra su ko ai khoi na hai ba di pisum mak ta foi su ai khoi gi skin ga se ngang chalak ba rashes dam na oi gan ba hai ba di ai khoi gi product ka se pak chizna ba ya re ba ma di mayam ase khoi gi doctor recommended product ta ma se chana gani ba atopa ma ma heka thara ko tam hekta chana roi agi skin de mayam da hai ba di haka cha gan ba ko aduga thukan ba adugum ba skin do mayam sensitive skin kawi mayam I hope mayam gyan ta biram mani ba ko sida so khoi na khangwa ngam dra ga di kar mai na khoi na test ho gani khoi se kar ba skin no hai ba da mayam tumom dai da ko khoi gi tumom dai sida nung thang sida phajana mai se ta thok pi ra ga karim tai da bi da tum biram mo ba ko natraga mayam adum din da oraga su ko ayung din da oraga sum ya gani mai se ta thok lo oraga karim te bi no ba khoi gi 3 to 4 hours ki matung mai se oil yam na kara ga di som se oily skin oi gani ba ko aduga ayo ma su panja gare combination oraga na khoi gi mai se zone area se sita oil kana le ram gani aduga khajai gi soi se di khoi gi dry oil le ram gani ba haibadi oily su oi ba dry su oi ba adu oraga na dom se combination skin oi ni gari su lak pa na aduga dry oraga na mayam ai gi habadi mai se mayam face wash ta tabiu ba face wash na cleanser na tabiu aduga taro matung da ha ka gi matung na mai se yam na chet laurak pa yam na dry oirak pa dry yam na feel oirak pa adu oraga na dom se dry skin oi gani normal skin oraga na mayam karim tawroi ba khoi gi mai se sum habadi nungai ba habadi dry su oi da ba oily su oi da ba sum normal oi gani adu oraga na dom se normal skin oi doi ni I hope mayam ngasi gi video se mayam da kana biram gana na khanjei mayam su gyan ta biram gana na khanjei ngasi se gi makeup series ki day 1 oi doi ni mayam kana bi bor ga di mamang se na panja gre please video se mayam share do view atop da su hai de gi channel se mayam su hari khang na ba ko hai bi di class ama horak to ni na satra khara yamani phaidana ko mayam si se pura free class hoi duni ko just noina tawdoi se like ka comment ga video se pam ta ra ga di pam ta ta ra ga di dislike to biram kai kai de ko ngasi gi video se mayam matang asida sum loi sanjarage mathangi video da mu na resi